Igora Tudora. Krenut ćemo sa trenerom pobjedničke ekipe večeras. Gospodine Tomić, dva iz vašeg kuta gledanja potpuno različita poluvremena. Dosta grešaka u sredini terena u prvom poluvremenu, to vas je stajalo 2 gola, moglo još 2 i onda totalni preokret u drugih 45 minuta. Da, rekao bih da smo ušli impresionirano u utakmicu, možda sa važnošću ove utakmice. Toliko smo imali tih nekih krivih dodavanja i na početku utakmice u 3. minuti otvorite kad gubite 1:0. To je dalo sigurno zamaha na Hajduku, a nas je nekako kao da smo izgubili tu sigurnost. 2:0 je bila posljedica toga. Hajduk je u tom trenutku bio sigurno bolji, međutim Hajduk se orijentirao na kontre. Mi to jednostavno nismo očekivali, nismo više očekivali što biti kako Hajduk inače igra, međutim oni su nas sačekali, vodili su 2:0 i kako se ono kaže u pravom trenutku smo smanjili na 2:1. Drugo poluvrijeme, ja nemam riječi, to je nogometna fantazija, mogu samo skinuti kapu svojim igračima. Da, jedan jedini mali trenutak dekoncentracije je bio onaj pas za Jaković. Da, ali morate znati, to je Hajduk i u 45 minuta utakmice i jedan put će vam stvoriti šansu. Ali kažem, generalno gledajući, utakmica bila je fantastična za gledanje i mogu samo se osjetiti veliki ponos nakon 0:2 okrenutan 3:2, samo govori o karakteru ove ekipe. Da, zadnja 3 kola Dinamo, Rijeka, Hajduk, vi ste uzeli 7 bodova, drugi ste, ali gužva i dalje nevjerojatno. Pa znate kako je, kad je počinjao taj raspored, onda uglavnom krenu predviđanja, Lokomotiv slijedi težak raspored, bit će 0 bodova. I onda tako mi je drago da smo sve demantirali, da smo pokazali da smo mi jedna ozbiljna i prava ekipa i da s pravom možemo pucati na tako visoko. Da, ali sad ide za vas težak posao, sad trebate uvjeriti igrače da ove utakmice koje slijede nisu lak raspored. Idete kod klubova koji se bore za opstanak. Znamo što nas čeka i jednostavno bit ćemo spremni na sve. Jednostavno ovo je ekipa fantastična, tako da bit ćemo spremni na sve. S druge strane vidjeli smo sad već 3 kola u jako malo vremena. U kakvom stanju je sad fizički vaša momčad? Kako je to za izdržati, ako možete objasniti malo gledati? Pa sudeći po današnjoj utakmici, ja bih rekao da smo mi u odličnom stanju. Tako smo visoko ritmu odigrali protiv Dinama, protiv Osijeka drugo poluvrijeme, Dinamo drugo poluvrijeme, Rijeka cijelu utakmicu na momente, Rijeka bila bolja na momente, mi danas drugo poluvrijeme fantastično, tako da mogu samo reći da smo napravili izvanredan posao u toj pauzi, da su igrači na odličnom nivou i kažem, trebamo samo nastaviti. Da, i da malo usput da zbrojimo i cijelu igru večeras, stvarno ritam obje ekipe bio jako visok, trčalo se 100% cijelu utakmicu. Prava jedna reklama za ovo naše domaće prvenstvo. Sigurno, HNL je odlična liga i to se sad vidi u ovoj utakmici. Samo bih još naglasio prije da nam je dosta olakšao izlazak Žaira, koji je bio latentno opasan za našu ekipu, tako da sigurno to bio jedan detalj. Da, on je zbog ramena. Tako je, to nam je puno olakšalo. I kažem, generalno, gledajući ovakav nogomet, ne smijemo se sramiti apsolutno nikoga. Mi smo najavljivali jednu otvorenu utakmicu i mislim da su i gledatelji dobili. I za kraj najavimo još taj sljedeći dvoboj, već u četvrtak putujete u Pulu, Istra, Lokomotiva. Istra igra jako dobro, u nekim momentima ih ne ljubi rezultat, međutim znamo šta nas dolje čeka i bit ćemo spremni. Hvala vam lijepo, trener. Hvala.